نا قرآن شریف سے نہ جاگا ارے حدیث شریف سے نہ جاگا چی ارے دا شکس نے تویت کرے پا یہ قرآن حدیث خاندر برکنا موبائل دا گرائے ثبوت ہے کہ مران خنوا مران بنوا کنا نبی ابر خاندر کھمپک بمپک دا سنے قرآن و حدیث نہ پٹنگ نہ ضرورت تک موبائل نشان دیتا ہو نردک شکی ورک مگر دا داس کا شکی مت واس پوم پھر کرائی تھی جندہ تجے بٹی موبائل آپ ہوتا مران تینا بند کا تو ایتم کہنا کھانے رہتا پاپا سا وا سننے کی نما عقیدہ ٹھیک ایدہ سا بس کر دا دین اللہ نا فدا وہ تینا زدہ سلوک تن کے کہنا مالک اس تے ملتنے نہ وہ کہنا سمجھا فنگٹا رہا کا اس تاک ملیں گے الحمدللہ ننا اہل سنتنا عقیدہ ننا کہہ رہے قرآن و حدیث ثابت ہے اور قیامت اس کا دا عقیدہ نہ کس رد کرنے کا پک مننی نہ مننی گھر کس نہ مردی مننی کا من پک جوان لیکن عقیدہ سے نہ جاگا برحق کی اینے پارے ننا خواجہیں گا نبی مجتنا امت تاتا بندہ غسینا ایتے کھرے تینا اصحاب آتا ہو تینا کشاری نتولو کا بندہ غاتا مونا چی ننا رحمت والا نبی فرمایا پھر مجتنا امت تاتا اسن یاری اسس بدکارو گناہگارو دائر ننگچی اس سفر میدان سے ابس کسرچی خنا دونزی آئے خاچو کے کچکس ملاسیان باتا خوش کے بعد دوی تا پیشتم مانے دا مائی صاحب نا استتی رام پیدا مسدہ سادار ملاسیان کئی رحم کرے ایمان نہ نشانی رحم کرے خوش نصیبی اسے ارکس نہ استا رحمس او نتا چی ایمان رہی ارا استجی رام متو چاس ہونا تا چی ایمان اف دار پر خودکش کرک سب بندر کسف دا انتنا نشانی دا استنا سختی نہ نشانی دانا تا چی ایمان اف دار فیلنگ کری اسٹے کسفی است اسو متو دانا تا چی رحم اف دا چی ایمان اف اراری کی ایمان نہ گند مرے کو استجی رحم مرے کو اراری کی ایمان نہ خوشبو مرے امو اس نرم مرے او دن سخت مفق قاتل مفق خونخوار مفق دہشت گرد مفق کوشش کبو اس چگڑا سے ایزا دفعو ننا رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہم پیش تمان حکایت حج عمرہ سے کہ مون کعبۃ اللہ کے مدینہ شریفان مچ پیشتم مار پیشن ہو رہا ہندارے کچھک کس انگونی کتلیک تا بغل جیو نمانت پارے تا کتلی یا پھر چنائے دن پارے جی نان کتلی پانا تا بس پو مرے ستا انشاءاللہ مشکل کچھ نا چنا کو کتری کو بغل دراجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے ڈپٹی خلق پر دار توش خیرہ بننے مچی و صحابہ بعض اچھا تے اسوارو بعض اللی تے اسوارو بعض پیادو دمف کی کسس دا سہدار نہ چنا تے لغت کے تن کی دا سنگتا کل گدرنگر کار گڑا نہیں برک ننا و نواتا کی درو خدا نہ خلیص درو نرم ہوستنے دعا کبو اللہ یہ تے درو ہوست کچھک نہ کچری دے کہ اللہ نہ رسول اسی اصحاب صرفے پر در سر تم کے دا کل سنگتا گدرنگر کار گڑا نیل دے برک ننا رحمت والا نبی فرمایا پھر ارحموا من فی الارض